Beogradu je proteklog vikenda, 10. i 11. aprila, u Ledenoj dvorani Pionir održan 9. po redu memorijalni turnir Miodrag Šišić. Na njemu su učestvovali mladi hokejaši, dakle uzrasta do 8, to jest 10 godina, iz Srbije, to jest gosti iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Crna zvezda je domaćin ovog turnira. Više informacije dobili smo od sekretara kluba Ivana Savićevića. Na ledu za klince, je li tako? To je turnir za 8 i 10 godina, 9. po redu, memorijalni turnir Miodraga Šišića Šileta, najpoznatijeg hokejaša Crvene zvezde, ne samo sportiste nego čoveka, i pokušavamo i da na mlađe generacije prenesemo njegov duh i ono što je čovek ostavio kao trag za sobom. Ove godine imamo 13 timova, imamo gosti iz Slovenije, imamo iz Hrvatske, Mađarske, ukupno negde oko 320 dečaka u 2 dana, preko 90 utakmica u fenomenalnoj atmosferi, druženju, takmičenju se održava upravo 10. i 11. u hali Pionir. Jer su ovakvi turniri praksa, ne samo kod nas, već i u zemljama u okruženju? Postoji neki običaj da se neki turniri, kao što je recimo Zmajček ili Mladost, da se u nekom određenom dobu sezone da se tradicionalno održavaju. Međutim, mislim da smo pokazali da smo dobili jedan dobar standard u turniru i da je svake godine ovaj turnir sve popularniji i da nam se javljaju klubovi sami sa nekom molbom da ih uvrstimo, jer se ono pročulo da je turnir i dobra organizacija, i da se zahvalimo naravno gradu koji pomaže, opštini Palilula. Danilo Bašić, predsednik Skupštine, je otvorio ovogodišnji turnir, tako da zahvaljujući sponzorima mi imamo jedan stvarno izgrađen brend, a to je turnir Miodraga Šišića Šileta. Kakvi su vaši rezultati kada učestvujete na sličnim turnirima, ne znam, u Sloveniji i Mađarskoj? Mi možemo se pohvaliti sa ovom generacijom. To je odraz dobrog rada škole, hokeja i dobrog rada kompletne ekipe, da smo napravili jednu fantastičnu generaciju. Vi ste na ove do 8 ili do 10 godina? Do 10 godina, ali tu su i ove osmice. Mi smo već osvojili jedan vrlo prestižan turnir u Zalagešegu u Mađarskoj, gde su naši klinci osvojili prvo mesto, i to je već, da kažem, zapažen rezultat srpskog hokeja, ne samo Zvezde. Pa pitam zbog toga, zato što kod nas hokej ima vrlo loše uslove, pošto ima valjda koliko ima 2 dvorane. Koliko ima trenutno dvorana? 3 sa onom u Subotici ili ne, ili kako? To je generalno problem hokeja kao sport koji to ne zaslužuje. Nemojte da zaboravite da je Beograd bio centar hokeja u bivšoj Jugoslaviji, da su mnogi priče nastale, druženja upravo na Tašmajdanu, na otvorenom klizalištu Tašmajdana. Mnogi su se tamo družili i upoznali. Imamo tradiciju, ali se nije nastavila, i ono što je problem, to je definitivno infrastruktura za ovaj sport. Imamo halu Pionir koja je jako stara, imamo, da kažemo, jednu novu poludvoranu, ona je kao balon na Novom Beogradu, manje dimenzije, ali definitivno ono što nedostaje Srbiji da bi se razvio sport, to su dvorane, bez toga nema napretka. Sve ostalo je na bazi dobrog entuzijazma i rada ljudi koji vole ovaj sport.
Dobro, sad mi kažete nekoliko reči prvo o ovom turniru do, kako kažete, osmice, je li tako? Tako, mi to sve zovemo under 8 ili under 10 osmica. To su otprilike, nemojte zaboraviti da je hokej jedan od sportova gde možete vrlo rano da krenete sa uzrastom. Mi već gledamo decu od 5 godina jer je vrlo zahtevan sport da bi se on motorički savladao. Ono što je bitno za roditelji da znaju da kada biraju neki sport da mogu da se odmah obrate ili odmah usmere prema hokeju i to je jedini sport koji možete iz ovog sporta u sve druge sportove i jedini sport koji drugi sportovi ne mogu da nauče da klizaju i da nauče uopšte da barataju sa pakom jer to je otprilike od 5. do 8. godine što se nauči, posle toga je kasno za druge da se uključe u ovaj sport. Dakle, prvo imamo klince do 8 godina, je li tako? Kakva je tu konkurencija, situacija ili propozicija, kako želite? U principu ovakvi turniri, prema inače pravilima Međunarodne hokejske federacije, se ne boduju, odnosno svi dobijaju medalje, na kraju i nagrade. Opet da se zahvalimo sponzorima koji su pomogli da to i Telekomu i Sokoštarku i Knjaz Milošu koji su napravili da budu stvarno bogati i lepi pokloni. Tako da će svi dobiti medalje, svi će biti radosni. Ono što mi među nama kao hokejski zaljubljenici uvek pratimo koja je generacija ili bolje ili malo loše ili više napredovala, tako da mi pratimo neke rezultate. Zvezda je u desetke veoma dobra, očekujemo možda verovatno prvo mesto, osmica i da ne zaboravimo, Zvezda ima 60 klinaca na ovom turniru i mi smo ih podelili faktički u 3 kluba. To je Crvena zvezda kao osnovni klub, Red Star i imamo još jednu ekipu koja nastupa pod imenom Kraljevski klub Beograd. Tako da smo napravili jednu, da kažemo, šaroliku generaciju klinaca, podeljena u 3 kluba. Svaki tim broji negde oko 12-13 igrača, tako da je stvarno ova generacija po brojnosti izuzetna. I vrlo smo zadovoljni, to je u stvari rezultat dobre škole. A kako se na kraju to gledalo? Postoji neki pobednik ili kako to ide? Ne postoji pobednik. Mi smo samo napravili prvog dana, se napravilo rangiranje, samo da bi izjednačili, jer smo imali puno učesnika i nije bilo moguće da igraju svako sa svakim. Napravili smo varijantu da prvo plasirane dve ekipe formiraju novu grupu, tako da bi bili opet klinci izjednačeni po nekom